Selamat hari Minggu Mahubata, Kuria GKPS Cengkareng, Bapak, Inang, Nama Poso, Nai Gereja On, Sonai Homa, Age Nai Rumah. Selamat berkebaktian Mahubata, Pai mai buka kita kebaktian ta, perlobe mahita saat teduh. Puji hita Tuhan, mari tedoding haleluya nomor 378 ayat sada dasubani ayat tolu au idilo Tuhan Yesus. Riap mahita jongjong. Ibagas gorani na ibata baba. Pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondo na pasing. Sito palangit pakon tanohon. Amen. Ay pitordo hata ni Jehovah. Anja sitong do sagala pambahinan ni. Holong do uhur ni bani hapitoron apau. Idop ni uhur ni Jehovah do manggo kitano. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata sito lusada. Na ibata Bapa Tuhan Yesus Kristus apa tondo na pasing. Terima kasih mabamu halani itopa. Ipalua jana ipapasing ham do hanami. Marhitai idop niuhur pakon holong ni atemu na baggalin. Tuhan patotap hama malas niuhur apa hapor sayon nami. Pargo hama hanami. Madopakon haganup na masa ba ni guluhon.
ase tong hanai marhapor sayaw na togu hubamu. Togu hama hanami, ase malua jana ondos hubani Yesus Kristus anakmu ini. Amen, hundul makuria. Puji hita Tuhan, mari te doding haleluya nomor 204, ayat sada, tambah 4, tambah 5, tatap hanayon. Tangihon hitama titahni na bata na sapuluhin. Na perlobe ahudo Jehova na batamu ni na batata. Lang malohomar na bata na legan sobaliyahu. Na baduahon. Lang maloganaonmu anja lang malusihan. Barang ahane na goryatas pakon na itanohon. Agen na bagas bah pakon na itorun itano. Ang gunagabe si sombahon. Barang si balosan. Napatuluhon. Lang malosobutan koran ni bata ang walang tiba jujurni. Ay honahum ni do magira sa gala na berhapong kon koran ni. Napaupathon. Ingat marubuan na rimingguin. Ibagas na numari mahorjaon sa gala horjamu. Tapi ang guari papituhonin. Ari parsaranan ni Jehova na batamu doy. Lang malohomar horja ibagas na sadariin. Barang anakmu pe barang borumu, barang narokon ho dalahi, barang narokon ho naboru, age pinahanmu pe, age si hutan nalagan naroko hutamu. Ay ibagas na ono marian do ito panebata, langit pakon tano pakon laut apa ganu pisini. Dopay marsaran do iya ba ni ari papituhonin. Halanyay do si pasipaso na bata, ari parsaranan niyay, anjaha iromuhon. Nabalimaho. Maningon pasangapon mo daw na maturasmo. Kasi martua ho, anjado ka ko manggalo banitano na binireo ni na ibata ho ba. Napaunom ho. Ulang ho mamu. Napapituhon. Ulang ho marbakis. Napawalukon. Ulang ho manakko. Napasiyahkon. Ulang ho ramanak siyon hata na sa tongon. Marimbang aso manjolma. Napasapulukon. Lang malo ururanmu rumah ni asomanmu. Lang malo ururanmu urang rumah ni asomanmu. Barang narokon si dalahi. Barang narokon si nabaru. Barang lombuni, barang hudani. Barang ape harta ni asoman. Sonondo hata ni lebata.
pasal titah nasapluhin. Ahura Jehovah ne batam, pargogoh nasutarimbangan jaha parringis, nini na batata. Sai baloson kudo dosa ni bapa ni humbani ginoparni, rosi sundut patuluhon, rosi sundut paupathon, ginoparni segala namar sogam ni hurbaktu. Tapi holong doate hubani namar ribu-ribu, segala namar holong ni ate bakku, naso melanggar titahkin. Riap mahita mengindo. Ham Tuhan ya kata, nagoyama ama kerjaan kita. Makorjaon kita moy. Amin. Amin. Doding tause humbani haleluya nomor 353 ayat sada tambah tolu marsora do tondui di Tuhan tain. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita, sobat kon hita marusata, ubani Tuhan na bata. Ham Tuhan na bata, Bapa nami pargogo na sutarimbang, sito palangit pakon tanahon, nasusido hanami, janah paridop ni hurbagal, lang namin talupan nami roh hulobemu, halan ibuay ni dosa nami. Ay gatido hanami lang martengar ni hurbamu, agepe do maya taon hamban nami, asepita ham hasanay bata nami, ulang marnay bata na legan. Tapi gati tumang dolang ihapur say hanami ham, marhite na martengar ni hanami bani na legan. Halanyay do asero hanami hulobemu, masobat kon dosa pakon palanggaran nami. Holong matemu, saimar pangulagi maurmu mangidahan nami. Sasap hama dosa nami, anja patotap hama hapor sayaw na patenggar ni urmu, uhur nami hubamu. Roha nami mangindo, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus, Tuhan jana sihokopan nami. Amen. Tangar anja hapor say hita mahatani na bata, baga-baga pasal hasasaban ni dosa. Jehovah do naibata pardiar layak anja paridok niuhur. Nanget maringis anja gok holong niuhur pakon haboraran. Napahoton holong niuhur ni hubani halak maribu-ribu. Anjahan naman nasap hajahaton. Palanggaron pakon dosa. Ibagas holong ni naibata. Domay sasap haganub dosat. Halanyay, pataridakon hitama tanda-tanda ni perguluhan na bayo. Hasangapon ma bani ne bata ibabaw. Amen. Amen. Undul Kuria. Puji hita Tuhan, humbani haleluya nomor 327 ayat sada dasubani ayat 2
marpangusadean bani Tuhan in. Tangar hitama kata nebata ay mana surat bani podah sada ayat 20 sia das bani ayat 30. Halani magigi sidea bani habotohon anjaha seng ipilih biar bani Jehova. Seng pot sidea bani podahku anjaha itulak ganu pangajarionku. Halanyai maningon pananganon ni sidia do buah ni perlahoni anja bosusur sidia bani tanggian ay panundalan ni halak nang otodo gabay hamatean bani anja halasyon ni halak na lontong pasedahon dirini tapi atap isa na manangihonahu marsonang-sonang do iya marianan seng anjay gower iya dopa songgot-songgot ni hamaguan. Amen. Martuah do na manangar hatan ni bata anjaha na marimbagas kotsi. Amen. Amen. Ondode yang usahita humbani haleluya nomor 250 alu ayat sada da subani ayat tolu nama sihol do uhurhu. Yesus Tuhan.
Kuriap mahita jongjong. Saksihon hita maha porseon tain, sakon na sinaksihon niya gano palak na porsaya, bani sabta nohon. Ahu porsaya bani lebata bapa, pargogona sotarimbang, namano palanin pakon tanohon. Ahu porsaya bani Yesus Kristus, anak ni lebata nasalain, Indo Tuhan ta, na dinubukan ni si Maria, sanggana behari-hari. Marite ito ninamasin, na manaron na parnit, bani panorang ni Pontius Pilatus, iparsilangkon, mati ang jahitano, turun ng nagulito, mula ng gulong bani mati, bani hari patruhon. Naik ke surga, kan jauh siya mendapat, paragogo na sutarin lagi. Kunjay mayang ulap na dira, lao mangumi alap na nanggul, ako na pante. Au porsaya bani toni napasi, bani kuria persada napasi, parasoran ni sagala napasi, bani sasaban ni dosa, bani parpuan ni akula, akon bani aguluan na sarukan ni lukani. Amen. Undul kuria. Kuria na hinaholongan ni uhur ni Tuhan. Doma ondos bata amplop untuk pembangunan ni gereja ta. Halaniai ondos konhita maai hubani Tuhan. Nagabe ucapan syukur ta ibagas tonggo. Martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata bapa nami nai surga. Ipuji janai pasangap hanami dogoranmu Tuhan bani panorang on. Marhitehon ni hadirion, marhitehon ni gogoh, rosi haganupan goluh nami, gabe galangan puji-pujian maai, bamu Tuhan. Marhitehon ni malas ni uhur nami, bani parmudu-mudumu bani goluh nami, manipat sa mingguon. Langadong nalang tupa ibahen ham, bani haganupan pargoluhan nami. Gok malas ni uhur doha nami, ibereham gogo, ibereham hasehaton, rosi panorang ban nami use, marhasadaon itonga-tonga ni kuriamu, marhitehon ni ibadah minggu nami sadarion. Halani ay Tuhan, ipataridahkon hanami do malas ni uhur nami, nama patupuhon galangan, marhitehon ni amplop untuk pembangunan ni gereja nami on Tuhan. Halaniai ibagas tonggo nami, yondoskon hanami main tongtong, ibagas uhur namar tarima kasih hubamu, haganupan in humbamudo ijalohan nami, janah langadong natalup gabe sidalian ban nami, laho mangondoskon malas ni uhur nami hubamu. Halaniai Tuhan, bani panorang on, yondos kon hanami maon, gabi hasangapon, pakon hamuliaon ni goranmu, gabi parhitianmu main Tuhan, laho manupaki pembangunan ni gereja nami on, sing anjay hurangan halak, natongtong sir-sir marsi bere-bere, nalahu mendukung horjay tongah-tongah ni kuriamu, aido nai haporsayai hanami, jana aido na iamen hon hanami bani panorang on, say jalo hamma na ipatupuhan nami on Tuhan, gabe malas niuhur maon bamu, ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Puji hitau se Tuhan ta humbani haleluya nomor 408 ayat sada da suwani ayat 2. Haleluya puji ma Tuhan. Salam, Orasma Hubata Haganupan, anggota jemaat GKPS Cengkareng, namar Minggu Bani Gerejaon, Sonai Homa, na mengikuti kebaktian melalui ibadah secara virtual di rumah tah masing-masing. Ting-ting kuliah GKPS Cengkareng, Minggu tanggal 12 September 2020 sada. Na perlobe parduiton duit na masuk bani minggon bahatni 22.138.000 rupiah. Keterangan parduiton boi basa hita bani ting-ting melalui WA masing-masing. Saya pasu-pasu nai bata ma duit naroh sonai homa nama beresi. Berita duka cita pada hari Senin 6 September 2021 telah meninggal dunia Bapak Agustius Laupesi, mertua dari Bapak Situah Habosan Purba. Janah bani hari Senin itu langsung imakamkon. Mari kita doakan agar keluarga besar cepat terhibur. Tim 2 GKPS Cengkareng, mulai hari Sabtu tanggal 4 September 2021, tim 2 GKPS Cengkareng telah dilaksanakan yang dikoordinir oleh pengurus seksi Inang GKPS Cengkareng. Dan untuk sementara dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 16 WIB di gereja di bawah bimbingan penginjil wanita Ella Rospelita Boru Purba. Rencana kegiatan Minggu 12 September 2020 sada. Nah perlobe rapat
koordinasi pengurus harian Majelis Jemaat, pakon pengurus sektor. Pengurus sektor berarti koordinator pakon pengurus nih. Jam 13 WIB, tempat nih GKPS Cengkareng. Napa duahon Minggu 12 September 2021 ibadah seksi remaja GKPS Cengkareng masuk pukul 17.00 WIB. Pelayanan ibadah seksi remaja Boy Basa Hita Bani lembaran ting-ting. Jana harapkan Hubani Haganuk seksi remaja untuk mengikuti ibadah tersebut. Apa tuluhon Rabu 15 September 2021 sermon lokal Majelis GKPS Cengkareng masuk pukul 19.30 WIB. Diharapkan seluruh majelis jemaat agar mengikuti kegiatan sermon tersebut. Nah, paupatkon Kamis 16 September 2021 sermon guru remaja GKPS Cengkareng masuk pukul 19.00 WIB. Narasumber Pandita Sorta Ulina Damani STH, moderator Situa Johana Damera Purba. Napa limahon Jumat 17 September 2021 pertonggoan sektor. Napa pituhon Sabtu 18 September 2021 Marguru Maluah atau angkat CD masuk jam 15.00 WIB secara virtual. Napa waluhkon Minggu 19 September 2021 kebaktian Minggu masuk pukul 9.00 WIB. Pelaksanaan dilakukan secara live dari GKPS Cengkareng. Petugas ibadah Boy Basa Hita Bani WA Grupta. Model kebaktian model B bahasa Indonesia. Napa siahkon PA virtual seksi Inang GKPS Cengkareng Minggu 19 September 2021 masuk pukul 19.00 WIB. Khotbah Pandita Sorta Ulina Damani. Tema menjadi orang yang terdepan. Ayat PA Matius 20 ayat 25 sampai 28. Pembawa acara atau moderator Inang Nyonya Pandita Lok Devison Purba, Mandoding Inang Jenny Boru Sumbaya, Dosa Paat Inang El Saragi atape Mama Nita. Napa 10 kon Senin 20 September 2020 sada. Irencanahon ibadah pangapon hubani dua keluarga. Napa lobe keluarga Bapak Donsen Haloho, napa duahon keluarga Situa Haposan Purba. Pengkhotbah full timer pembawa acara Situa Jul Effendi Saragi. Nah terakhir pesta olop-olop GKPS Resort Cengkareng Jakarta Barat. Rencana yadangkon Minggu tanggal 26 September 2020 sada diselenggarakan secara live streaming dari GKPS Cengkareng. Diharapkan kepada seluruh jemaat Asedihut Umar Olop-olop memalaskan uhur 110 tahun pardasni ambilan nama diar Itanoh Simalungun. Jana diharapkan Homa Haganuk anggota jemaat diut berpartisipasi mendukung pelaksanaan pesta olop tahun 2001. Marhite Nahdiut mengisi acara pakun mendukung pelayanan di GKPS Cengkareng. Sonaima ting-ting batah saderion, ting-ting selengkap nih, Boy Ididah Hita, Jana Ibasa Hita, Bani, ting-ting di WA Group GKPS Cengkareng.
terima kasih. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah melalui Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kembali kami datang menghaturkan puji syukur kehadapan-Mu Tuhan atas segala penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dari pagi hingga pada saat ini, kami dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka melaksanakan ibadah kebaktian kami. Tuhan, kami telah mendengarkan berita ataupun tinting yang berlaku selama seminggu ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan, terkait dengan semua rencana-rencana maupun kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan selama seminggu ini. Khusus tinting mengenai perduiton, kami berdoa kepadamu Tuhan, agar kiranya Tuhan yang memberkati seluruh anggota jemaat yang telah memberikan ucapan syukurnya kepada gereja. Demikian juga Tuhan, duit yang kami terima, kiranya Tuhan memberkati, agar semua duit tersebut Tuhan dapat kami gunakan dalam rangka memberikan pelayanan terhadap anggota jemaat, terlebih-lebih guna melaksanakan ucapan syukur kepadamu. Demikian juga Tuhan, semua rencana khusus kepada keluarga Tuhan, keluarga Bapak Habosan Purba, di mana pada hari Senin yang lalu Tuhan telah memanggil di tengah-tengah keluarga tersebut mertua dari Sito Habosan Purba. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan penguatan, memberikan kesabaran kepada keluarga besar, agar mereka tetap percaya bahwa semuanya itu adalah kehendak daripada Tuhan. Demikian juga Tuhan, seluruh rangkaian kegiatan dalam minggu ini semuanya kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan, agar kiranya Tuhan yang turut campur dan memberkati seluruh acara tersebut, sehingga acara tersebut Tuhan dapat berjalan dengan baik. Dan sebentar ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan penginjil wanita kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan, agar kiranya Tuhan memberikan kepintaran kepada penginjil wanita kami, agar firman yang disampaikan adalah keluar dari ucapan-Mu, dan kami anggota jemaat yang mendengarnya Tuhan juga dapat memperoleh bekal yang dapat kami jadikan pegangan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami hari lepas hari. Terima doa kami Tuhan, dalam Yesus Kristus anak-Mu, Tuhan selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Paima mandoding hita, setangar hita lobe vokal grup humbani inang ikuriaon.
Paimay tangar hita ambilan na ibokon ni inang pingenjilta. Mendoding hita use humbani haleluya nomor 357 ayat sada dasubani ayat 3 sanggah namar parau. Martonggo mahita. Sihol majaloon nami hatamu Tuhan. Aido na iha sihol hon uhur nami tongtong. Bani na roha nami hulobe-lobeimu. Holong ataimu Tuhan. Dauh mabainham segala si panlanglangi. Na boy mengganggu konsentrasi nami laho manangion ham. Asi boy lambin damei uhur nami. Janah pabor si hamma hanami humbani haganu pandosa. Ase pasing uhur nami gabetalup ianan ni hatamu nama pasing in. Mahidup maham Tuhan ondos bamu ma guluh nami. Amin. Shalom mahubata haganupan. Hita hinaholongan ni Tuhan. Pasirsir hita hadirionta laho manangar hata ni Tuhan. Natar surat bani Markus bindu 8 bindu 8 ayat 31 dasubani ayat 38. Hubasahon ma hutongah-tongah ta. Ilumbahon Yesus si tarononni. Dop ay ipukah mamangajari si dia. Ia anak ni Julmain maningun buey do si tarononni. Ambukonon ni pangituay situa ni malim apa si boto surat do iya. Anjaha bunuhon ni anjaha do salpu toluari mulak manggoluh.
Anjaha torang-torang do ipatugah hata ai. Jadi iarah kon si Petrus maia. Anjaha ipaingat maia. Marhusor maia. Ikawah kon masusian niai. Anjaha ihata masi Petrus nini ma. Laho maho bolis hun lambung kon. Ay sing uhur ni naibatai paruhurhon ho. Uhur ni jolma do. Dop ay idilo Jesus mana mabuayay rappa konsusian ni ay. Nini ma dopak si dia. Barang ise nasihol mangirik kon ahu iparnalang madirini. Iporsan masilang ni anjaha iirik kon maahu. Ay barang ise nasihol paluah kon hosahni. Ay do namagowan hosah. Tapi barang ise namaguan hosah halani ahu. Apa halani ambilan nama diarin? Aido paguluh konsi. Ay magunani bani jolma. Age ganup duniaon bani. Ang gumagaw do tonduy ni. Ay matarbere jolma. Bahen tobus ni tonduy ni. Ase anggo adong na maila halani ahu barang halani hatakin ilobe ni bangsa parbakis anjaha pardosaon. Anak ni jolmain pe maila do pasalsi. Angguroh maiyay bagas hasangapon ni bapani. Rapakon malaikat na mapasing in. Amen. Ay madas ni. Terpuji ma Tuhan. Marhitehon ni hasadaon ta. I garejaon. Sunay humaage kuriya na hinahulungan ni uhur ni Tuhan na beribadah hun rumah. Kita haganupan kuriya na hinarga ni Tuhan Yesus Kristus. Mengalami penderitaan. Mengalami sitaronon. Mendapatkan penolakan. Itu adalah situasi yang tidak menyenangkan bagi setiap orang. Tapi inilah yang sedang ditunjukkan Yesus. Hubani halak nama buai age hubani susian ni bani panorang ai. Bahwa dia akan mengalami hal seperti itu. Kita akan upan pemurnian diri hanya bisa dialami dalam derita dan perjuangan. Marhitena mengalami pergumulan sitaronon. Ijaido iuji hapor saya onta. Ijaido lambin pitah hapor saya onta hubani Tuhan. Dan keselamatan dapat diraih setelah orang melewati jalan penderitaan. Jana aido naipataridah kon Yesus marhitehon ni guluh ni i dunia on. Dia melewati jalan penderitaan. Bahkan dia melewati jalan kematian. Dia dibunuh. Dan marhitehon ni hamatian nyaima gabe jupahan haguluhan halak na porsaya bani. Kita haganupan laho paluah konjol mahumbani dosa. Yesus harus menjalani 3 jalan ini. Maai jalan kesengsaraan atau jalan salib, kematian, dan akhirnya jalan kemuliaan naik hunaguri atas. On manadop idalani Yesus, matei tersilang, anjaha itanom, jana mulak manggolu humbani na matei, bani ari patuluhon. Totto bapa inang ita haganupan kuriya na hinarga ni Tuhan Yesus Kristus. Sada hal na mahol tumangdo jaloon ni urni jolma
anggo maningon menjalani suasana salib dan penderitaan. Ilang mahol duay. Porsan masilangmu. Ilang horja na boratdo mamorsan silang. Parnalang madirimu. Ilang hal na boratdo ay bani jolma. Tapi haganupan ay harus dialami. Tapi itulah yang ditakutkan oleh setiap orang yang hidup. Salib dan penderitaan adalah bumerang yang menakutkan dan dapat mematahkan semangat untuk menuju kepada hidup nasasitong ni. Dan inilah yang dirasakan oleh Petrus bani panorang ai. Seng terjalosi ahanay na taon ni Yesus. Dia tidak mampu menerima itu. Anggo maningon marsitaronon maguruni. Anggo maningon marsitaronon mahasomanni. Anggo maningon ibunuh matuhanni. Itu tidak bisa dia terima sebagai susian ni Tuhan. Ketika ya tahun Yesus, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Anak manusia harus ditolak. Anak manusia harus dibunuh. Sing terjalosi ay bani panorang izia. Marilah kita posisikan diri kita di posisi Petrus. Anggo hita may posisi ni Petrus ay. Nahama perasaan ta. Isi maga ni hitaon na lang marpusok ni uhur anggo hal na sunayay maningon masa bani orang-orang yang kita kasihi. Nah maay puri ni ay masa bani halak na ihaholongi hita. Harus terjadi kepada orang yang kita kasihi. Mungkin kita juga mengatakan apa yang dikatakan oleh Petrus. Anggo bani buku Markuson memang lang jelas ya tahun aha na ya tahun ni Petrus bani Yesus kan lang tekas. Tapi anggo bani Mateus 10 tekas doai. Isuratkon aha ni Petrus bani Yesus ketika Yesus makatahon na lau menderita ma anak ni Zolmain bani marsitaronon anjaha ibunuh anjaha mate. Apa reaksi dari Petrus? Nini Petrus bani Matius 10 nomai. Idop mauhurmu Tuhan ulang mamasa aibamu. Idop mauhurmu Tuhan ulang mamasa aibamu. Janganlah itu terjadi padamu. On manini. Halanya hama aiba painang. Itu adalah ungkapan kasih. Kan itu kan? Sing merusu ya terjadi ay bani Yesus. Ulang hidup mauhurmu Tuhan, ulang mamasa aibamu. Jangan sampai hal itu terjadi pada Tuhan. Ay mauhur hajol maonta, gatido hita lang siap menangar hata na patugahkon pasal sitarono. Gatido ay naidah. Age diri pirado sunay tini. Ang gwadong mahinahulungan ni hurdiri buritan. Inang diri, atap bapa diri, atap paramangon diri, martona. Sanggah burita niya do matibalia, ay madama, pardiatay ma anak tain, ay sing tertahanaw beyon. Nini sanggah buritan. Ay mananang buzur-buzur manasyam niyong bahkon, anggoy ng lawlaw ma. Mahuidah Tuhanin, malaikat ni Tuhanin, mangalo-alo nini. Ahamani mo. Bagaimana reaksi kita? Kira-kira mabalosmu? Ang gao magkatahon ong gado sunay, ya ulang pala taon ham sunay nang ulang ya taon ham sunay, ham maningon sehat do ham maningon sehat do ham marmalu ham. Kana do ya tata? Karena apa? Kita belum siap untuk menghadapi sitaronon duay bata, kesedihan duay bata. Maka hajol mau ni Petrus wajar dia mengatakan seperti itu. Tapi taganupan kuria ni Tuhan Yesus Kristus
Ternyata apa yang dipikirkan Petrus tidak sama dengan rencana Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, lau maho bolis. Ay seng pikiran ni Tuhan, na pikiran ni jolma do. Kita ganupan na hinarga ni Tuhan. Rancangan Tuhan jauh dari apa yang dipikirkan oleh manusia. Rancangan Tuhanlah yang terbaik. Lang hape hauhuron songon hauhuron ni Petrusay na ipangindo ni Tuhan, na yarap ko ni Tuhan. Lang hape holong na sonayay na yarap ko ni Tuhan, hubani halak na makahulongi Tuhan. Halanyay ni Jesus, marhusor maiyay kawakon masusian yan jay hata masi Petrus. Lao maho bolis ay seng uhur ni naibatay paruhuron ho. Uhur ni jolma do. Itu mau mengatakan kepada kita, tidak selamanya yang kita anggap baik, baik bagi Tuhan. Tidak selamanya yang kita anggap baik, itu baik bagi Tuhan. Maka hanya orang yang berhikmat, halak namar hepentaran, itulah yang memiliki pola pikir yang sesuai dengan pola pikir Allah. Ay donaya tahon ni ambilan taon. Haluahon keselamatan marhitay pengorbanan Yesus di kayu salib. Itulah merupakan hikmat Allah yang sulit kita pahami. Ibagas parguluhan taon. Anggo kumbani pola pikir ni jolma dutongon hita Bapa Ina. Anggo jolma cenderung do iya menghindar humbani sitaronon. Cenderung do ia menghindar humbani resiko. Justru seng sonai anggo Tuhanta Yesus Kristus. Dia ibagas kesadaran, memilih, memutuskan untuk tetap menghadapi sitaronon, memorsan silang ase jupah tujuan na irencanahon ni naibata. Jupahan hagoluhan haganup halak na persaya bani. Maka coba kita bayangkan, sekiranya, seandainya, ketika Petrus ulang maay masabamu Tuhan, itu roh Yesus, wah happy sunaido, eta ma litun hitan ini. Bayangkon, anggo sing saud Yesus tersilang, anggo lang si pambalosi ya bani rencana ni Tuhan, sia-sia mahita na marmingguon, soya mahita na marhapor sayaon, karena apa? Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Hita hinarga ni Tuhan Yesus Kristus na hinaholongan ni Tuhan. Halaniay bani ayat 36 da subani ayat 38 ihatahon do ijay. Ay aha magunani bani jolma. Age ganup dunia on bani. Ang gumagaw do tondo ini ay aha matar bere jolma bahen tobus ni tondo ini. Ay aha magunani ba ni jolma age ganup dunyaon bani. Tapi magaw do tondo ini. On manok kanay horja si soya-soya ay. Halanyay ipaingat do ba ni ambilan taon. Ase ulang soya hapor sayaon tapakon goluhta namar hapor sayaonon. Nini Jesus bani ayat 34 ay irikon maaw. Ase ulang soya goluhta irikon maaw. Parnalang madirimu porsan masilang. Kita haganupan na hinarga ni Tuhan Yesus Kristus. Halak na sihol mangirikon Jesus. Maningon siap marparnalang diri. Adonai sobut maparnalang diri ay maparnalang segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Harusuhkon ham harusuh ni Tuhan, hagigihon ham hagigi ni Tuhan. Aido, da maparnalang diri da. Hagigihon hagigi ni Tuhan. Harusuhkon harusuh ni Tuhan. Jadi lang adong izay gizang niuhur. Lang adong izay kesombongan.
tapi mangihut tong-tong bani harosuh ni nai bata. Arti ni ay Bapa Inang, halak nama pernalang diri mampu mengalahkan keakuan di dalam dirinya. Mampu mengalahkan keakuan di dalam dirinya. Mampu melupakan kepentingannya sendiri demi kepentingan Tuhan. Demi kepentingan Allah. Namararti dohoma ai, dauh mahita, humbani na menonjolhon diri. Atau memusatkan perhatian hanya kepada diri sendiri. Angku mampu memaparnalang diri, aima pengikut Yesus yang sejati. Angku bani Galatia 2 ayat 20 ihatahon. Namun aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup. Artinya. Namun aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup. Melainkan Yesus Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mangguluh piau singau bina mangguluhai, kan ay maninyay kan? Mangguluh piau da singau bina mangguluhon. Bukan berarti kita hilang kesadaran. Bukan berarti kita kesurupan. Kan ay do? Ang kuna kesurupan kasunay do nang asya GP poso ang kuna makesurupan idilo do ayopung. Nay do? Idilo may ay sedo hampung. Marsahap hampung. Ayan jado ham. Kasunay do kan? Bukan berarti kesurupan ang goya tahun. Aku hidup bukan aku lagi yang hidup. Tapi Kristus di dalam aku. Ahadu artinya ay Bapa Inang. Goluh ni halak Kristen. Goluh ni halak na persaya. Lang BHP manggoluh mangihutkon rosuh-rosuh ni. Tapi dong maadong patron. Si irik kononta bani guluhon. Aima si irik kononta. Harosuh ni nai bata. Ase saut sura-sura ni nai bata. Marhitei guluhta. Tutu marosu do hita. Saut sura-sura ni nai bata bani guluhta. Kasunay do? Cana ay do tujuan tamang guluh. Ang sura-surat ta do hasa saut. Sado kay tamang guluh. Ay singdong mararti ay. Tapi ang gusaut masura-sura ni nai bata. Marhitei guluhta. Agitokin mangguluh. Mararti maay. Bani Tuhan. Duka hita mangguluh ge. Ang gulang mararti bani Tuhan. Kasunay do? Surat-surat ta sunahase mangguluh. Hidup kita memberi arti. Itanday na siyam do bunga. Bunga anggo i hutanami ay bunga. Do koran ay. Anggo jamopat ya do mamelus. Bunga jamopat do niya ang gubin namin sang anak-anak. Bunga do koran ay. Langitan day na siyam biray ni. Sa do kay Jakartaon. Oh? Pokoknya marsia rusan marahita ay. Adong bunga jamopat. Warnani warna pink. Cantik. Pink do warnani. Ada juga yang kuning. Anggo ay tukin do iya da. Tukin do iya mangerbang. Tapi anggo mangerbang iya. Jengis do iya. Kan ada kan? Jengis do iya anggo do mangerbang. Tapi anggo do jamopat. Mulai layu ma iya. Mulai terkuncup mause bunga niya janah madabu hutano. Tukin do iya mangguluh, lang da sadari. Tukin do iya mangerbang, lang da sadari. Tapi dia sudah memberikan arti. Kan ada na perlu. Ada na perlu, merdia ge merdukah-dukah kita mangguluh. Tapi tidak bisa memberi arti. HP halak Kristen. Nah hinarga ni Tuhan. Nah hinahulungan ni Tuhan. Harus mampu memberikan arti bani haguluhan on. Kita haganupan na hinarga ni Tuhan Yesus Kristus. Terkadang kita memiliki ide tersendiri tentang mengikut Yesus. Bahkan ada kalanya kita tidak menyukai bagian dari rencana Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita kalau tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Karena itu agi rencana ini bata, tapi halani
lang sosok ibaga suhurta, lang songon na yadangi hita, suhar ibaga suhurta, rado lang tarjalo hita ay kanay doan, lang tarjalo hita. Halani age peningon rencana ni nebata, tapi halani la suhar humbani uhur, songon na lang mampu do hita manjaluay. Pikiranta ang godom magabe halak Kristen, gatido hita berpikir hidup ini penuh berkat. Gok pasu-pasu. Jadi halani ay anggo sanggahadong masalah kita ingin Tuhan segera menolong. Kasunay kan? Ay ma, halani anggo na gabi Kristenon penuh berkat doon. Asi anggo roh parutolon tarolos manamin Tuhan. Laho manolong au. Anggo dong pergumulan tarolos manamin Tuhan. Nalaho mangapohi au. Anggo martonggo au bani Tuhan. Hupadas surasuraku tarolos manamin Tuhan. Laho mambalosi haganupan ay. Anggo sunai do isi pira masuk Kristen. Kan itu kan? Anggo sunai isi pira. Tapi lang sunai. Nini bani ambilan taon. Sada hal na perlu iboto hita bani perguluhan taon bahwa pertolongan dan berkat Tuhan adalah pasti. Na perlu iboto hita pertolongan dan berkat Tuhan adalah pasti. Tapi cara ni Tuhan nalaho pasautkon bani goluhta gatido ay langsongon na ipikirhon hita. Gatiduay langsongon na ibayangkon hita. Tantangan demi tantangan, perjuangan demi perjuangan, keringat dan air mata mungkin sering menghampiri hidup kita. Bahkan anggo Yesus makatahon sampai maguan hosah. Yesus makatahon sampai maguan hosah. Artinya harus berkorban segalanya bagi Tuhan. Itu adalah bagian dari kehidupan pengikut Kristus. Halanyai, ipaingat hita sadarion, ulang mabiar, ulang maila, jangan takut, percayalah rencana Tuhan jauh lebih besar daripada keinginan kita. Contoh nih, surah-surah munamin kareta do, kareta do, anggo yahado ay tene, anggo Sumatera. Anggo surah-surah munamin motor lah dong, malas mauhur. Tapi anggo Tuhan merancang ham membeli mobil, neizado ay malasan uhurmo. Hamar surah-surah membeli motor. Tapi Tuhan merancang ham membeli mobil, neizado ay malasan uhurmo. Panginduan mo no kenaikan motor do. Janah dear ma ayang guboy ham membeli motor. Itulah rancangan kita. Itu saja kita sudah senang. Tapi ketika Tuhan merancang maningun mobil do, boy bolionmu. Neizado malasano hurmuay. Mobil kan? Ay do. Tapi aton ham do, sengin pangindo Tuhan. Motor do ni mo do. Tutulan. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Motor do surah-surahku tapi bereham si bagalan. Terpuji maham Tuhan kasunay do kan? Ay do. Artinya ay bani goluhon pesonay do Bapak Inang. Tuhan jauh lebih besar merancang hidup kita dari segala keinginan kita. Tuhan tidak akan sekedar memberkati, tapi Tuhan mempersiapkan yang terbaik. Tuhan tidak hanya memberkati, tapi Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik. Tentu untuk meraih yang terbaik dalam kerajaan Allah itu bukan dengan cara yang mudah. Agepi goran ay idop ni uhur. Lang urah artini. Tapi maningon mardalan dohita ibagas rosuh ni Tuhan. Orang yang berhikmat, orang yang takut akan Tuhan, dia tahu jalan mana yang dia pilih. Dia tahu jalan mana yang dia pilih. Pilihan ni halak na por saya lang pita haguluhan di dunia on. Tapi
aha na ipilih na porsaya dihut do humaay haguluhan na manongtong ay. Halanyay, hita haganupan na hinarga ni Tuhan Yesus Kristus, dala ni hita maguluh taon. Marhasoman hon Jesus. Ang gusanggah ilopas hamar si taronon, dala ni hamma ay tong pakon Jesus. Ang ilopas hamar malas ni uhur, dala ni hamma ay pakon Jesus. Ang gudong istilah ni si Malungun, dukih-dukih ini. Yaro sinasiam doay. Dukih-dukih, das doholin ini. Oh, dum maburat ay kan ay dukan. Burat tapi maningon melangkah setapak demi setapak ay martini dukih-dukih. Naido guluh taon, si pata burat, si pata hapung, si pata marsitaronon, si pata tertawa, itu adalah bagian dari hidup kita. Tapi bagas haganupan ay payuti-yuti tama Tuhan in sadoka guluhta. Ada jaminan kehidupan humbani Tuhan. Dan itulah cara yang terbaik bagi kita untuk mengalami kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan di dalam hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Martong gemahita. Terima kasih ma Tuhan. Roham paingathon hanami sadarion. Napatakas kon huban nami, hajongjongan nami sebagai si irik kon ham. Janah lang mulus perdalanan nami. Maningon doha nami homaman dupak kon bagai-bagai ni si taronon. Bani nama morsan silang laho mangirik kon ham. Tapi lang boy ay ibahen hanami nagabe sidalian nami. Asilang dihut hanami mangayaki haguluhan na pinasirsirmuin. Halanya ay urupiham hanami, bereham ban nami gogo. Pabayuham mauhur nami tongtong. Asitotap hanami gok ibagas pangarapan. Janah mandalani guluon riap apakon ham. Izay doha nami jupahan gogo. Jana izay doha nami mampu. Laho makkajongjong kon hapor sayaon nami. Agepe maningon ibolus hanami do. Bagay-bagay ni tantangan bani guluh nami. Posdo hur nami Tuhan. Hamdo na menjaga. Rosi namar mudu-mudu perguluhan nami. Asedas hanami hubani tujuan. Bani sura-sura ni nai bata. Langboy hanami Tuhan manggoluh anggolang marhitehon ni idop ni hurmu. Asi aido tongtong nayarap kon hanami bani guluh nami ari-ari. Secara khusus bani ibadah on tetap hanami lang marnaloja. Laho masuhut kon panginduan nami ibagas tonggo. Mamboban hinahulongan ni uhur nami. Nalang boy riap hanami beribadah i gereja on. Halani naborit na ialami ni si dia piga-piga dokah. Tapi tetap do si dia mangarap kon idop ni uhurmu. Asihama na mambere gogo. Rosi na mambere hamalumon. Humbani naborit ni si dia. Ase boy si dia marmalas ni uhur. Mandalani guluh ni si dia. Ay mabapa si tua emeritus. Zaman sen sumbayak. Nay humaagi bapa ramlan saragi. Pakon bapa perdinan apo saragi. Dihutumay tunggun hanami bintang neo silalahi. Pakon inang Anaria Munte. Pakon nyonya Jaulin Sumbayak. Inang boru si pahutar. Rosi age bapa Helensius Purba. Bapa Dennis Sutapia. Pakon bapa John Freddy Damanik. Apa inang Holy Lim boru purba.
Inang situa Yohana Damera Purba, pakon Bapa hinahulongan ni urnami, situa Emeritus Sabaruddin Purba. Tuhan, hinahulongan ni hurmuin, mangarapkon pertolongan na humbamu. Roh maham, persahapkon ham masih dia ibagas tondoy mo tongtong. Apo ham si dia, anjaha pargugoy ham. Jolom ham toguh uhur ni si dia, ase ulang putus pengharapan. Tetap maham namar sinondang ibagas uhur ni si dia. Anggo sanggah marhoru si dia halani naboritin. Roh maham mangapuhi. Gogoh na humbamudo arap konon ni si dia Tuhan. Asiboy si dia melalui hari-hari ni si dia. Nagok ibagas beban. Halani borat ni si porsanon ni si dia bani guluon. Jana adong mahumba ni piga-piga si dia inadong mamatua. Ibagas hagalekon ni si dia Tuhan. Ulang lopas ham si dia. Roh galek ni jana lang marpangarapan. Tongtong ma paahap kun ham holong mu. Bani marhitehon ni keluarga. Marhitehon ni nyombah. Marhitehon ni pahoppu. Rosi age marhitehon ni hasoman. Age marhitehon ni kuriamu na makaholongi si dia. Hitay mo main tongtong. Laho maparmudu-mudu parguluhan ni si dia. Ase tetap masih dia lambin orot ni hubamu Tuhan. Bapa namin ay surga, buhay do kuriamu na marmalas ni uhur ibagas mingguon. Marmalas ni uhur mardingat, buhay ni pasu-pasu mo ba ni parguluhan ni si dia. Nayahapkon ni si dia doin marhitehon ni pertambahan usia sa tahun ibagas tahun on. Janah dihut doha nami homa mangahapkon malas ni urin. Halaniay itonggon hanami do homa si dia. Bapa si tua Medi Ricardo Saragi. Rumondang si Mamora. Hot Priyadi Haloho. Ramlan Saragi. Inang Sari Rayani Purba. Hot Mauli Sipayung. Thomas Atur Napitupulu. Bapa Timbul Situmorang. Kevin Anggia Lihardo Purba. Bapa Situa Rinduaman Sinaga. Bapa Saudin Malau. Brigita Rahel Hasipahutar. Pakon Sondang Purba. Goki ham mamalas ni uhur ni sidiain. Marhitehon ni na ipatutap ham sidia marhasehaton marhagugohon. Ase margogoh ma sidia mandalani ari-ari na biniremuin. Janah tutap ma sidia mangahapkon bahasa haguluhan na biniremuin. Gabehite ni sidia doin lah mamuzi pakon pasangapkon ham. Ase bani haganup malas ni uhur ni sidia. Say pitah goran mo man na marsangap. Holong maatay mo Tuhan. Pasu-pasuham masidia. Rosi age haganupan hanami na adong i gereja on. Ibagas bagay-bagay pergumulan. Bagay-bagay si pikir honon. Jana adong doho mabagay-bagay ni malas ni uhur apa pasu-pasu na izaluhan nami. Ibagas haganupan in pitah hubamu mayondos kon hanami parguluhan nami. Mamasu-masu hamba ni haganupan aktivitas nami si ganup ari. Bani setiap profesi na igeluti hanami bani parguluhan on. Ajari ham hatong-tong hanami asig gabi halak na tetap bertanggung jawab. Ibagas biar hubamu Tuhan. Bani haganup tugas-tugas na yondos kon huban nami. Ase izape hanami marianan.
Tongtong hanami hadir, nagabe saluran berkat. Maidop mauhurmu Tuhan, on matonggoy lek-lek nami, ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Paima yondos konhita galanganta, tangarhita malobey hata ni bata, nagabe onjolan bata laho manggalang. Aima natarsurat bani 2 Korinsia ayat 7. Ganupma jinuljul ni uhurni, ulang mahumbani borat ni uhur, atap halani paksa. Ay ihahulong inay batado, halak na malas uhur mambere. Sonarion dos konhita ma galanganta. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pardiar layak janah na unjah huban nami. Terima kasih mahatahonon nami hubamu.
halani tongtong doi pasu-pasuham guluh nami. Domay hasumaniham hanami, janay pasu-pasuham horja nami das hubani sadarion. Sonari ibagas malas niuhur, roh doha nami mangundoskon buah ni horja na dop pinasupasumuin. Gabe galangan hatari makasihon, pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe, say jaloham magalangan namion. Bahen hasangapon ni guranmu, jana mambahen lambin marhataridahan harajaon mui dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jalohamma tonggo namion. Amen. Dodingkon hita marhitei dia teitu paroh doa Tuhan. Bapa nami na inaguriatas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharoso ni urmu inaguritungaon songon na inaguriatas. Biriham maban nami sa darion haguluhan ari-ari. Sasaphamma dosa nami, songon panasap nami bani dosa ni hasoman na mardosa dupak hanami. Ulang hanami bobayham huparlajuan, paluaham mahanami humbani pangago. I am laho manasyam, janah totap manasyam, ulang mo bahubah, anjahalam bin surung ma ibagas horja ni Tuhan in, ay ibotoh nasyam, sedo nasoya halojaon nasyam ibagas Tuhan in. Jalohita ma pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibata mahita. Isondangkon Tuhan na ibata mabohini hubata. Janah maidop mauhur ni mangidahita. Idopakkon Tuhan na ibata mabohini hubata. Janah ipasorap madamay ni bani tondoy tabay. Amen. Shalom mau batah ganupan.
Pai mamulak kita semandoding sehita humbani haleluya nomor 410 ayat sada dasubani ayat tolu sanggah mandodingon hubata si parugas ase jongjong ma ilobyo.